India the USA na tariff na traga tax si wanghan kibagi wari ase loina khangdra watani basini effect oirakli se masisu khangdra buani madudi companies kaya India ta hojik market oidaba fajara oiba ngamdaba yolambadi yondaba adagi shipping tobase walakpa pochai thabada USA da Europe ta masi watle effect khar oirakle haiba tabani aduga Donald Trump ta high states ama tani chakri se stage ani wali stage ani ahum amga pishela kadam tam tam na tungda pirak kadaba lairi sini masige charak asida achauba development ama lakli madudi India se hoji self reliance nati masagi oina social media platform ase akoi ki digital gi service asida India se too much dependent ni maru oina India se depend tori se masagi oiba pot leite social media ta Facebook ta swai su YouTube ta su masitana tana social media khajik kira platform masipur ma se India fully dependent oi American companies singda hojik India mati America ke marakta chalak libe tension asina wangkhalak patar ba tap na aduarga Donald Trump e ka khiduna karigo maram abadagi social media platform sing Gmail te ke horaga hojik matam da India da chaliba defense ki sector oigera any sector oiga maruina internet amadi masida technology ki yauri masi mari lei ma porting ase masi karko bandorani Microsoft bandorani haidokro adu abdi kamain to ki batai aduna cloud service kain amama lei se Apple kain lei se masi purma asida athing ba pikro India kamain tawni masi gi wafo mase India yamna kuina dagi masi gi mata se khana dana lakhi sini mayudi India gi so masagi oiba self reliance oigatami technology asida masi gi wafo se khana dana lakhi adupu masi development tor par se social media am to raga su masi success ora par se yamna lupo wafam ni sini adupu hojik report amma pirakresini GTRI harisa global Threat Research Institute makoina wafam mahir kesini madudi India ge hojik oirakle present situation sina chahi ani ahom ki manung da India ase self sovereign oigadabani digital line asida achieve oigadabani masagi oiba alternative amala hegodabani fully depend oirise too much depend oirise masi khara watlaga masi alternative ama ikoida hingba yabagi adugumba saktam amala hegodabani haibana haibo wafam mention tor kesini India mate hojik USA ki relation jam fagalaktre aduna Indian government masing matang asida yamna kanna nainaba haurakle maramti hojik chapkhairak pataradi at any moment YouTube ka se koin torise Gmail ka koin torise aduga banking system UPI masitana tana Oracle kan su leikri hairi defense sector da ama masi purma ase angam ba India na sijinari se USA ki ni ase India ke USA ke am tension hai oraklaba adu orabate masi bantau khrabati India ki kari oini hai pofam se bantau ki ni hai banate but something restriction thamgragadi India kari oini masi lubo mata bani masi ki mata jam kanna khannarak lesini maramdi Russia amdi Ukraine ka war tawnak matam sida America amadi Europe na sanction se thomjilakpa matam da Russia da ki company singa se American company singa se loini ki loina amak da thok tu saki Apple hairo McDonald's hairo Oracle hairo Microsoft hairo masitana tana atai mayama adubu Russia di India ga mana ponte do Russia gi masagi ba handagi madugi chakrabadi kari oini puthokrabdi kari oini habse mokoi handagi alert ni mokoi ecosystem tamhoki hoji worldwide jin Telegram se Russia gi ni YouTube ke mahut mokoi alternative route en lei hairi masiga loina na top loina lei mokoi gi aduna mokoi adjust to no problem adu for India not such a platform leite even defense the banking the any cloud service ma matau tarise aduna 2 and 3 years ki manung te India dependent oi hob matau tani habse yamna kanna masigi wafam ma information ama sai chiti IR china pirakasini aduna hojik ekoi amna harab do upsia te YouTube tawre ama tawre ekoi chide loina ekoi nomantre nomase makai muttari kai puthokadori mokoi na ina adubu tension se hai oina raklabadi masom dei su thoki ba chance leisini maram ti hojik India ke matak tarif se amoken langsin gane na Donald Trump na hai risini aduga China de amok langsin paukre 100% tarifa aduna hojik India amati USA ke actually relationship haro oi dabaki phiba ma uisini hojik report ama yamna kininga report ama lakli masig related oi ba wafam di ba di US ke lawmakers sing asina hojik bill o pukolak pagi tamakte yamna kanna hol lisini ma di India ta China ta pi ba hojik ki level ke sanction ase masjid ki hengat na pi bagi tamakta US ke senator ama leisini Lindsey Graham na mark na senate mention to kresin di India amati China ta 500% tariff of the secondary tariff from jilwa ito kaya lukro wano kaya yung situation se
ꯃꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯅꯛꯅꯩ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯂꯧꯏ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤꯗꯕꯨ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ 1 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯍꯦꯟꯅ 2 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯅꯥꯛꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯕꯖꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯔꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯦꯅꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯏꯜꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯕꯨꯟ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 500% ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯔꯤꯞ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯤꯡꯉꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯨꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯨ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯏꯚꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ